takuma kusika chapati ko kwiza warwo mu cyaro warebe mirimo nkeje y'emikono abinji no banzo mu butembeyi ubutembeye burugam konga wayika murimo gwa chapati no banzo yega nango bakuteka no mukoza masiyani oyizampora mpara no yega niyo mirimo itwatandikiremo hari abana bo kuba wasangire abana babandu zo mu chapati deni batandika bakwejeso guma norebo mwana hariya nateka henga rasya niwe noza kumanuza kwikiriza ose hata chimara kusia hata hauko kusika chapati abo wazo mu bakonje bwo musara abo kwa kubakiri yo mirimo yenyuma cyama isi wakasara tikakonjirweho mwana bako taba Mr Bean okoro ya Bunyaruguru mu Rubirizi district tatani bamweta Kabutura Chideo Gracias mama Musimenta Areni nanyenka rugomuka kwizo mutabono kuronda sento mu gwanje gunabe ni manyagwe mikono gwa kusika chapati yati ni chitera chimo munonga ukashoma munonga ibyo kuza gukora chapati ninga ukabona umuntu yakwegesa watandi nyonka rugomu isomero ombiro gwa corona kandi soma sini ya kashatu ntyo nizo mutawoni natanga kuchikuba kare mbwene noona yejiro kusika chapati ngatandika kusika chapati ubwo hati ine family kureba Nkore Media TV kandi ubwa hati turi mu Rwembo rwambarara nkukora kimanya program yegene y'abakozi turatambura twika abakozi abatari bamwe na bamwe na munonga base kwekora n'imikono yabo kandi abatarashomera munonga mbene kuri ndatambura kandi nashanga habasigazi bari barakora imirimo yabo kunkanta kababanjurire n'ingashita kababerekire baranyeta mwene bayenda King Virus na nyine masape the man of all seasons reka ngambe nabojo banyereke imirimo yabo barakora na bice batungiremo kandi no kubase kwebisaho amazina ninye tumesije Lawrence ngeza wayisinjiro nanye nkarugisinjiro witu na jantikanyize mbarro kuronda sente niba mu kamera abisinjiro bakurebe abisinjiro nabone njabo nabone babaribo so nyo mama ni bamwetatu mukunde mudiasi tata no mweta na mayana lisensi abisinjiro kumumanya binji no mushubuzaho mukatare kakazaho nanya hati nje muri mbarra mazirimo myaka yanje nkesatu ngiye kuronda sente ngo bwiro bwinjo muri mbarra mbumaze radio go muri mugundi yo ninkora gwa chapati ogwe nyine yebare munonga reka mbuzo ndijo namushanga haho na waina mani chifoni nkagorora seba mazina gawe mazina ni Triya Fahadi ngenzaro ya Bunyaruguru mu Rubirizi district tatani bamweta Kabutura Chideo Gracias mama Musimenta Areni nanyenka rugomuka kwizo mutabono kuronda sento mu gwanje gunabe ni manyagwe mikono gwa kusika chapati yati ni chitera chimo munonga ukashoma munonga ibyo kuza gukora chapati ninga ukabona umuntu yakwegesa watandi nyonka rugomu isomero ombiro gwa corona kandi soma sini ya kashatu ntyo nizo mutawoni natanga kuchikuba kare mbwene noona yejiro kusika chapati ngatandika kusika chapati ubwo hati ine family yorarebera ninga kasenta kawe nukatere njoka nyino mukazi nabana mukazi tinkazire bari wanyu mu cyaro ningo bino mutawuni mbino mutawuni aje bara munonga kambuzogu wari hihi na sigiri obataranye setting kubicenga sebo amazina gawe amazina baranyita Kiura Aporo Kiura Aporo ngenzaro yangayi isinjiro chwekaje isinjiro chwekaje manye nantara byenga munonga ma utego wanyu gayi sinje cheka sari zakabenda mkokwe yebari munonga umurumo gwagumara ho bwire kigo kusiga chapati ndio myaka nkamusanzu imyaka nkamushanye ahagwenshi washazire musiga chapati mu mirimo yona yo mu nzu ahagwenshi washire musiga chapati niko murumo gwa nyangwiri umurumo gwo banze kutunga muki tunjeme ibintu byinji nkafuna wo mukazi nazaho namdamwana na karanta byona mweni byari bikanyiri umurumo guza gutandika gureta kubushomera cyakangahi ningashi amashomo gagwesheme kwagara kuratani nuko batashomire n'ugwego murumo gutegwa tugugumira mwene ari abasigaza baraje ngo murumo gwa chapati nagukabire guretaga muka capital tindamanye kuza kusika chapati kirakireta gisaki kugira ngo minyete ryoko ebase kandi kwegita murumo ko ni ogutia sika chapati
takuma kusika chapati ko kwiza warwo mu cyaro warebe mirimo nkeje y'emikono reba kamera uhamize aha abinji no banzo mu butembeye ubutembeye burugam konga wayika murimo gwa chapati no banza yega nango bafuteka n'umukoza amasiyani oyiza mpora no yega niyo mirimo itwatandikiremo hari abana bo kuba wasangire abana babandu zo mu chapati deni batandika bakwejeso guma noreba umwana hariya nateka henga rasya niwe noza kumanuza kwikiriza ose hata chimara kusya hata hauko kusika chapati abo wazo mu bakonje bwo musara abo kwa kubakiri yo mirimo yenyuma chama isiwa kasara tikakonjirweho mwana bako taba Mr Bean aha ukoro muteke bihimba nkoko ko kwiza wayega kusika chapati eji aho nono gambira boss nkonga boss no manya hatka ninsika mununga bachata kunyonjera umushara naye kambesi ni akanimanya kusika chapati mwene mu okushoma kwanyu murushomera hamurumo ya mzitongira okusoma kwawire ko bitabo twasaba tuza kusoma ko mutwe mwene kwata mwaho ekibuzo cyanje kiri ngu itendekero ryo kusika chapati riri ngai na hamurumo ningara hande muranza kutende itendekero rya ko kwiza murimaha esaheje y'inyemerira wa Umaru company chapati esaheje bizo takuma kwega chapati nyenye nkani nyemerera esaheje nkojeso kusika chapati ombiro binga hino bwo kubota kansa suira musara utandiko ubawaje kusika chapati boss atandika kuhereza umusara gwawe nko muntu mwene atora kuba kasente kinemu akasente yakohire mu chapati akasente ntwatkine tube ozo mu cyaro gure yakabuzi oruganka umbiro bikuru osemerwa n'abazire niyo mbere itutamburira mu awanje ngo amaro bire bukungana ki aha namara imyaka 3 ko imyaka 3 ejo ntizaniya maraho amazing kamukaga niza nagaruka nazo mirimo ndijo naho nazo mirimo naye nkuko aho aho mahembe genta aho abinji nibamanya ati kuna hereza nareba naguma ni checking emirimo yinkubasa gukora ngara unifuna makasende konka nareba umurimo gwa chapati nti nimba sakora gufuna muka capital nanye koko ebisaho akamangu mangu kwabo wangara yo mirimo umwe no sango ryo musigazi okwetaga kwepangisiza konka ati tonga company yitweje yinkoramu no sanga twine nkenzu yibosi witi yatkorira ati mugume murare munka bakoze hati ochifuna chance ejo jandikankozise chance ejo namara amezi ganje nka natano nza kuba narebere chikugendo miso nafuna ka capital ntandikanye yizaho ngatko kuba no korera iyo mirimo je ina rekire ina bene nkora nka direka ko kuba no jikora wasanga nene taga kwepangisiza okwetaga kwerisa sabuni ne yawe amizi nagawe imbere y'abasigazi noje meye muti tukagira inzara mwene na breakfast nikakariho nodia utandika ukora boss wawe janguro ko umwana wawe akora munongo umuremo garuko umwazo utandika gusesa no ukora gira ubutumu buwahereze myeto erinkiwe etine mirimo yoko kandi ubase kugihereza obuhabuzi mbeno eminyeto nkanye nyina nimba habura bagezeho kureba munonga ngo bafaya abo kuba ndebire umuntu wori nko mutawuni warugo wanyo ukasiga hawe so na nyoko kazo mutawuni ukajanga waza kora senti no ko kwiko mutawuni no reba mebizi bubyinji abo ko nto tukabanza twabona munonga kuza kujanga twika tufufune na mirimo je kujanga koreho ufune chikumo chiteka hanso tukabanza twabona twarara na heru kandi twina baziro mu cyaro makagariyo ibitoki noza yodia nkana yembere cyaro no yene tabonire kunga ko kwiza bayiko mutawuni umusigazo no yene kugira amajezi abasigaze nangwito turi nkabiki musigaze no yene kugira amajezo kama unyesa kari no basa kutomera mu cyuba bandi mukora maka so no yene kufa yo munonga kugira ngo waza karimuka kwateje nyesa kari kakaje chikakuyamba ubundi nyeni mbasa kuwebuza nyeka amazura ryo gomereme myaka eje yona katine ubundi cyamane kiwarebere kinakozere konka nyeni mbasa kubanta kachikozere kandi wenchi kwaburo chikore ampana shanga abasigazi bingi tinkumanya company neyoha oba buri omwe naja mwerundanira waha tinamanya mwine boss wanyu ninga buri omwe arazo muringo gwe ati boss witu dakika ejo gwe yaruga hano jatumwa mukwata jo mu kamera nawe akagamba abantu konka niwe boss witu gwe nyine yaruga oba kwito nimba mwita Umaru ndizina yeri kure tukumanya kandi umuntu kuyina arebe barakorera iki omunda nayo ni hoteli nayo wakunda noza yori bayo no mwanya muhango mu rujigo reka tuze bagutwereke
iwe murube omurebe murungi uri unkore Media TV kandi twagumizamo twatahamo munje kumanya nibice bibarakorera mu abo ko aboja bingi ahero barasa kuteka inyama yembuzi konko munda hari muki hari mwentamo nayo nikataho munda akati base kumanya nibici ibiri mu nashanga mpanga renunje munonga size nke yabayenda hamwe na Sumani uri ya kamera reka mbuze uko ngambere we kandi yamaruho wire cyaha akanda kifunira mata nyawe Ndiga Katera bujyaruguru eda chikegeri ahankore Media TV kandi tugambere umurumo uguno ukunda ninga tokukunda Nkunda munonga okumaziro wire cyo murumo Namaziro ukwezi necweka maziro ukwezi necweka ura boss wawe akasente nazaka kwa ninga nimukaya nonkinga mbayibire nakataka ndakataje hatiwe ahaha iwe nokora nkaki nokora murumo cha nshara chapati nzisavinga Nyereka ngo chapati no gishara akwate nabyetegereza akwasumane yanje ngukara guha kamera chapati no waragiriye wangira ngo iwe no zishara kandi ugaruko zisavinga umwizo bano shara chapati zinga nshara chapati nyinji karije kiwagambira eminyeto nkiwe etine mirime ryo mucyaro iriya kubona bone no kuyamena Eminyeto ngene nimba habura reba mu kamera bakwete nimba habura mwenu mutakaguma kwenyoma mugumeni mugezaho amane gakwa mutakaguma kwa mani basiyo yo gumogezeho kurebeka ngo wananka waje cyubayokorera umurebe wankore Media TV kandi abona bazi mwe abarasika chapati abarashara chapati omunda kandi bakashuba bakasavinga hari mpangare eri mukara ya yero bane ya movement nkumanya kandi nawe kambuze esapure mpango kambuza mazina atirekireya wankayi Bunyaruguru abo iki mwana mararwa Bunyaruguru bakabaje ngo Bunyaruguru hari abasiki barunje bunonga eyego aha iwa marachibwi wa marabwire cya neza asatu ameza ashatu akasente watandishe ukabona ninga nkafuna ryo mbwizire anashanga abasigazi bingi wafuna boyfriend ningo kirisingo nkabaye ankiza kwara kandi kiza kwenda boyfriend na cenge chintecho hati wono kora murumo guhagwe nyine company ejo urakora murumo ki la ni sara chapati ni savinga byona chapati zanyu zinuzire ninga nemukaya zinuire chimwe mazomo kale empangale mazireba kana kujengo hakamera harasumani anchari mwene bayenda King Virus nani masape ahankore Media TV reka ngumize mu munda ndebe kandi obane barira yoki batisha kwa barira yonke chenyanja kandi bakanje ngo ni chapati bamurebe wankore Media TV kandi turi ya program yo mukozi kandi na kugira ngo ha microphone baranyita mwene bayenda King Virus nani masape kandi hakamera harasumani na kugira ngo program eji neminyeto kandi munonga abakozi abara bari ya mirimo yabo akuna rwa chapata heru nabuza boje babaroho banje ngo bine boss wabo ningashi obase kubakwata mukono akabahereza imirimo kandi kuna atahamunda namushanga umushije w'umusalamu akongata namanyegero harabuna ndamuramu center assalamu alaikum konke kitenda kibase abitu namushanga haraza kubagambira amazina ge kandi nanahabwenshi yashazire mukoro mu gwa chapati kandi aketa abana akabahereza imirimo nabiki ibyo base kutungamo sebo amazina gawe amazina nubanyita Umar bin Hassan nyumusisi wa chapati y'umusiki wa chapati nkuna kireba urazarwa nkahe anyaye nkuzarwa ndikuzarwa kuno nizarwa side za Chegegwa side za Chegegwa warwa Chegegwa tukanza kusika chapati mbarara niza kusika kuno chapati ujimazira mu myaka ingahi ningashibwire ki almost tukatwamara umwezi gumwe ku video ko banza yiza eshatu almost tuzumugwakana ine kibuzo kinzire kubuza aha bwenshi mu mirimo yona washwire mu gutukamo umusiki wa chapati kandi ari kuvuga boda boda hari yo kushora abakazi hari yo kora ki ine mere minje kanyire konka bwenshi washizire mu gutukanze kusika chapati nyowe kare mu kusika chapati ina abanize kuzegera chapati kazegera wasani ina abanize kusikira kare kuna ibindi yawo nanyi nafuna mu kitekateko ananyitikaza kuzukora ki kusika chapati kwa nazufuna mu experience nyenze kubuza umuchapatezi obasize kugira cyo wayihiramo ninge bintu bikikushazire ni binje munonge binyiremo wase kutunga muki nyine nkanyine ntezanye mu cyaro de nkazuguzana kora bibindi nyine za poroti mbanze no ko igino hotel saka gitombekire tukabaniza ko rumiye miso yo mwareba igino bote jombekire rubo busiyaka nyenze kumanya eminyeto urugereza magezi ki abikwatikine no kwekozesa ninga shikore mirimo yibo kubasa kuyamaka sente batabanize kwiba kutera abantu bunyundo na no kuniga bazire bawo biba bushuma kowe na yeti kuchikirize cyo nyuzumira munonga wako samani wakatani for example kanyowe
nyowe nkatanje mutayatanice na capital kake mpora ukusa nege saha atawasanga nkanye ninte zanje musanzu to kukireba ngo ntire mamani ese gukora baza cyo kibuzo nanyenzire kukikubuza umusiki wa chapati ashimire kutandika na shingi zingahi abo ko abantu bari ku mbyaro bari hakutonza ngo tibine capital wagambuta goncho tine murumo ansa nemwe capital nekizibu chapati zo tujya ngo nitaga capital ya mani kiri yaho wa capital kinatandika no kari sinzira yo kirimo grade atituka chapati zo kusika tirinke zite za burizo zitine zinjawuro azo zine mama hembe zine zo kandi zo zitaga mu capital kake katawe kamana for example tinkitu kadanga mtaro kinana capital starting capital ina benyine by then nizo natandikira nazo nkankato ubwa irizoba business yawe nogira ngo iri mu kashinzi ngo umuntu yakushangaho atuba kubara n'ibizimbi bitombekire byo miliyoni kabiri kumesa ngo ibizimbi nabyanyu mbembekire nyutu tubyembekire sombwe mu kurwo mu chapatezi kurwo mu chapatezi umusigazo renda kubegitaho otine mirimo ninga shumyeto ningo muntu wena uriyo kutine mirimo arenka kireresi uramuheza amagezi ki kuyo kujaka bashanga waha akabasa kubegitaho ninga timwacandika abandi twandikira kimwe abakozi kwereka n'abakozi twantwenda kusanga kubo yagenda tusanga twenda ndizo ati for example ati tukatandika ko tutanga company tukatanga company twazituti abantu bana by then ateje santu ko 12 tuyina bakusiga chapati tuyina bakusavinga tuyina bakoze kutereza kwa amaswani tuyina ba cleaners by then tuyina kweta naba security kuba umukizungu omu tivyango abasuma niringi tuyina kweta security na wote wantu betaga askari obwiro bwinji tufatira na kamera nakwetegereza obwiro bwinji koroza kuronda murimo bakubuza ikibeta qualification zininga sho kuwashomere muri umuntu yayikaha harimo bya sayininga hariya imwe muri kikora muta umukampani yanyu kusiga chapati mazumito umuchapati tutire paperwork ngo signing ngese mwe izecyo icyo kubanza wiza nko musigazi for example sadi abasigazi arokusana iza tata kuma kusiga chapati ndukirize ndize mirimo umuteka nk'ibihimba ubone no gukora kino savinga ubone no gukora kino kininga hakora wo mwezi gumwe usanga umwana izana kakinga po myezi nk'ebiri usanga umwana makusiga chapati wagira ngo amazina gawe barakwitoha amazina yita Umar bin Hassan muri kutwaika ankomero ya program ninga shamuheru agira abantu abo baramuseho ba customers bawe nangwa nabanyu mu cyaro ijuka bari ngo ate eje ndashikeji bari live ahankore media tv abahurikiza ba TV abare ba TV tubaza munonga irani mu ba presenters mo bari mazima kwiza kutikikaho kuye ngo tutaka TV abanye cyo kubanza ba customer banje nimba sima nimbebaza kandi ubona mazima hanga bonjura umugisa kwisaha arurengo rutikireho waje ngo rakwitoha banyita Umar bin Hassan Umar bari kutayisa ukundi murundi tuza kwa turagaruka